Yes, nk'ibisanzwe twongera kubaha ikaze mwe mudukurikiye kuri iyi channel aho tugiye kugaruka ku makuru abagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero uyu munsi turayahera hano mu gihugu cya Tanzania aho batubwira ko muri iki gihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa gatatu abaturage ba Tanzania bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, asiga hamenyekanye perezida ugiye kuyobora icyo gihugu muri manda y'imyaka 5 iri imbere. Umukandida w'ishyaka rimaze imyaka 64 ku butegetsi Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM, Samia Suluhu Hassan usanzwe uyoboye iki gihugu, ni uri guhabwa amahirwe yo kwegukana intsinzi ahigitse abo bahanganye. Abo barimo Kunje Ngombale w'ishyaka AFP, Hassan Arimas uhagarariye ishyaka rya NRA, Costa Kibonde wa Chama cha Makini n'abandi. Abasesenguzi mu bya politiki muri iki gihugu bavuga ko mu bakandida 16 bahanganye na Samia Suluhu Hassan nta numwe ukomeye ushobora kumutsinda, mu gihe abo byatekerezwaga ko bamunyeganyeza barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema bafunzwe. Samia Suluhu Hassan w'imyaka 65 wahoze ari vice perezida wa Tanzania yaje kuba perezida nyuma y'urupfu rwa perezida John Pombe Magufuli muri Werurwe umwaka wa 2021. Yabaye perezida kugira ngo asoze manda ya Magufuli, ubu akaba ari perezida wa gatandatu wa Tanzania, ari nawe mugore wa mbere uyoboye icyo gihugu. Kuva mu mwaka wa 2021 Samia Suluhu Hassan yajya ku butegetsi, yahise ahindura politiki ya Tanzania, afungura n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ashyira imbaraga mu gusoza imishinga minini y'iterambere yari yaratangiye na perezida Magufuli. Bamwe mu bashyigikiye Samia Suluhu Hassan bamushimira guteza imbere ibikorwa remezo ndetse no gushyigikira uburezi no guteza imbere ituze n'imiyoborere ishingiye ku bumwe mu gihugu. Akaba ari uku rero byifashe hano mu gihugu cya Tanzania. Yes, tuve hano noneho mu gihugu cya Tanzania dukomereze hano aho bavuga yuko umugore wa Colonel Ruhinda yanyomoje ko abavuze ko yashimuswe na RDF. Mu bahoze ari inkingi za mwamba z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR harimo Ruvuga y'imikorere Protégène wamenyekanye nka Colonel Ruhinda Gabi. Yayoboraga abakomando babo bazwi nka CRAP cyangwa se Commando de Recherche et d'Action en Profondeur. Colonel Ruhinda yiciwe muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kuboza mu mwaka wa 2023 abahoze muri FDLR bahamya ko urupfu rwe rwaturutse ku kagambane yagiriwe na bagenzi be bo muri uyu mutwe. Uyu murwanyi yavukiye mu yahoze ari segiteri Niyanike, komine Karago, mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu mwaka wa 1970. Ubu ni mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu. Muri Gicurasi mu mwaka wa 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yakomezaga, Ruhinda yaretse kuvura amatungo ajya kwiga amasomo y'igisirikare muri SM Nyanza, ayakomereza muri Kigeme mu burengerazuba. Ingabo za RPA inkotanyi zibohora u Rwanda muri Nyakanga 1994, Ruhinda n'abandi bahoze mu ngabo zatsinzwe n'intera hamwe bahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC, babanza kuba mu nkambi nk'impunzi. Ubwo impunzi z'abanyarwanda zarengaga miliyoni 2 zatahaga mu mwaka wa 1997 no muri 1998, Ruhinda we yagiye muri Masisi ajya mu mutwe wa Alire ubu wahindutse FDLR, aho yakozemo inshingano nyinshi kugeza atangiye kuyobora CRAP. Mu mwaka wa 2001 Ruhinda yashakanye n'umunyarwandakazi Claudine Mukamana wari ufite imyaka 19. Uyu murwanyi yakubiswe inkoni 300 kuko abarwanyi bari bahawe amabwiriza yo gushaka mu gihe bari kuba bageze ku ntego yo gufata u Rwanda. Ruhinda yakuye umuryango we muri Masisi awimurira muri Rucuru, nyuma ajya mu mujyi wa Goma. Ubwo AFC M23 yafataga Goma ku itariki 27 Mutarama
Mukamana n'abana be niho bari bakiri. Nk'uko ikinyamakuru cyitwa Keti Press cyabitangaje, Mukamana ahamya ko i Goma habaga imiryango ya bamwe mu bayobozi ba FDLR, kandi kubwo AFC M23 yafataga uyu mujyi yarahunze we afata icyemezo cyo kuhaguma, atangira gutekereza gutaha mu gihugu cy'u Rwanda. Kwanga kuva i Goma ubwo AFC M23 yafataga uyu mujyi byagize ingaruka kuri Mukamana, kuko hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ko ashobora kuba ari intasi y'u Rwanda. Nibwo benshi bari baziranye muri FDLR batangiye guhindura imirongo ya telefone kugira ngo atazongera kubavugisha. Yagize ati, abagore benshi twari dufite byinshi duhuriyeho nk'abagore b'abayobozi bo muri FDLR, bahinduye nimero za telefone kugira ngo ntazabahamagara. Kugeza uyu munsi sinzi aho bari. N'uyu munsi umukobwa wanjye yarashatse kandi aracyari i Goma, ariko sinahishura amazina ye cyangwa aho atuye kubera ko FDLR bamuhiga. Muri Werurwe 2025 Abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda biganjemo ab'I Burayi batangiye gukwirakwiza ibinyoma bivuga ko Mukamana, abana be 7 ndetse n'umwuzukuru bashimutiwe i Goma, ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba AFC M23 babajyana ahantu hatazwi. Nyuma y'amezi menshi ibinyoma bikwirakwiye, Mukamana yatangaje ko ari we wifatiye icyemezo cyo gutaha mu Rwanda hamwe n'abana be kugira ngo yubake ubuzima mwituze, amahoro n'umutekano. Mu Rwanda Mukamana ahamya ko abayeho mu buzima butandukanye cyane n'ubwo yabagamo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ho ntiyashoboraga kumara iki gihe cyose atumvise urusaku rw'imbunda. Ashimangira ko amahoro asendereye urwamubyaye. Mukamana yakomeje agira ati, maze amezi menshi ntumva urusaku rw'imbunda. Ni ubwa mbere maze iki gihe cyose ntumva urwo rusaku mu buzima bwanjye. Hano hari amahoro, abana banjye barahakunda kubera ko hatekanye, bafite inshuti, basubiye ku ishuri. Umutima wanjye uratuje kuko singifite impamvu yo kwihisha. Si Mukamana gusa wahisemo gutaha, kuko kuva AFC M23 yafata Goma hari abandi banyarwanda benshi batashye mu byiciro bitandukanye bagaragaza ko bari barambiwe gufatwa bugwate n'uyu mutwe wa FDLR. Aba banyarwanda bataha bigizwemo uruhare n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR cyangwa se HCR mu gifaransa, bagashyira mu nkambi z'agateganyo nka Nkamira mu karere ka Rubavu ndetse na Nyarushishi mu karere ka Rusizi mbere yo gusubira mu buzima busanzwe. Akaba ari uko rero byifashe, ariko mwibutsa ko uturakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye neza cyane. Kanda subscribe, kandi like, kandi share, unitubwire muri comment. Yes, noneho tuve hano tujye mu gihugu cy'u Burundi, aho ingabo z'u Burundi zakoze imodoka idatoborwa n'amasasu. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamuritse imodoka ya mbere cyakoreye muri iki gihugu kivuga ko itamerwa n'amasasu. Iyi modoka yamurikiwe Marie Chantal Nijimbere, Minisitiri w'Ingabo, n'abahoze ari abasirikare kuwa 27 Ukwakira mu mwaka 2025. Hari mu rugendo yagiranye n'umugaba w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ubwo basuraga inzego zitandukanye z'igisirikare cy'u Burundi. Ahasuwe harimo ibiro by'igisirikare kirwanira ku butaka, iby'abarwanira mu kirere, iby'abarinda imbibi zo mu biyaga ndetse n'iby'abasezerewe mu gisirikare. Nijimbere Marie Chantal wari uherekejwe n'abajenerali benshi yanasuye urukiko rwa gisirikare n'ubushinjacyaha. Uyu muminisitiri wa mbere w'umugore mu Burundi n'umugaba mukuru w'ingabo bamurikiwe imodoka ya mbere yakorewe mu Burundi, ikaba yarakozwe n'igisirikare. Iyi modoka igisirikare kivuga ko idatoborwa n'amasasu, bayambitse plaque y'ingabo z'u Burundi FDNB. Hasobanuwe ko iyi modoka itaratangira kugendera mu mihanda y'u Burundi, yakozwe mu bikoresho byo mu gihugu. Ku mbuga nkoranyambaga benshi bishimiye iyi modoka ndetse n'intambwe FDNB igezeho, ariko banenga ishusho yayo bavuga ko idashamaje ndetse kidasa n'iziteranyirizwa mu magaraje yo mu Buyenzi. Minisitiri Nijimbere yashimangiye ko kuba Burundi bwabashije gukora imodoka ifite ubushobozi bwo kurwanya amasasu cyangwa se bullet proof
ari intambwe ikwiye kwishimirwa. Yavuze ko yasanze inzego z'igisirikare cy'u Burundi ziri mu kazi gahambaye hisunzwe amategeko aho abari mu bikorwa amahanga agomba gutangarira. Minisitiri w'Ingabo yibukije abasirikare ko umurimo wabo ari ugukora amanywa n'ijoro kugira ngo abaturage bazizere kandi bakora ibikorwa byabo batekanye. Ingabo z'u Burundi kabisa hano zakoze imodoka idatoborwa n'amasasu zigenda zivuga ati nimutugabaho ibitero rwose naho muzadufatira. Akaba ari uko rero byifashe hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Akaba ari naha rero dutoreje amakuru yacu, ariko wowe utarakanda subscribe, wowe utarakanda like, nyamuneka turagusabye yikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye yaba avugwa mu Rwanda, muri Afurika muri rusange ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Komeze mugire ibihe byiza, turabakunda neza cyane.